tun lai chu hemi te pahni thalak hian kan India News site sang te chu alwa ne cher hle maya an mel na hi chu invoi khat mu na ani lo ve thum karing chu wangin tun chum video a chuan hemi te pahni inkara hian engthil chi ange thlenga engwanga an thalak hi muntin mun tanga om mai nge ani ti sia chana toy te nei le lok tumang umyang ama sabera chuan thalaka kan mu mei chehnar tuam de ubur hi aming chu Hitesha Chanrane ani a ami pa ve thung hi chu Zomato delivery boy Kamaraj ani Hitesha hi makeup artist le social media platform pakhat Instagram lama po followers sing kwa chuang dai nei ni in Bengaluru a cheng ani ti chuan Hitesha hian video pakhat ti chuakin chu video a chuan a hnar chu tuamburin Zomato delivery executive in kut athak thu asoya hetia delivery boy in kut athak chan hi a eitur order aronda har em wang ni in asoibok a video a chuan chante u Zomato achanga kathil order hi min lo pek tlai em awangin customer care executive ka be meka chuti lai chuan heti hian delivery boy chuan kut min thla ka ni ti in trapur chungin ahnar thi deuh nuan chu atilang velani soitu angin Hitesha hi Bengaluru a chuan milar ve deuh reu ni in Instagram lama po followers anei ve duma hetia Zomato delivery boy kut ator thu asoina video a post po hi adar chak rem hle a post achanga darkar khatnu vela chuan delivery boy Kamaraj hi Bengaluru police che chuan March ni som khan anman fel then to masi anu rei vaklawa ero bela chwa lai lok le ani a hetia Zomato delivery boy kutwar ni a ain soina video adar chiam nu hian Zomato lampo in thil thleng wanga ngai dam dil na anti chhuak ve to boka an ngai dam dil na lekha chuan Hitesha chi baile I thil ton hi kan thil tum le din chan animi alwa apoi kan ti zia hi kan soi thiam lo zok kan ti pa liaw ani nang chu hadam takin lo chola in en kol na sen so zong po kenin kan tum vek donya hun lo thleng tura chuan hetiang thil hi a thlen to lo nan a tul kan ti bokang ti inan zia kani hemi chungchanga vek hian Zomato founder Dipinder Goyal chuan Kamaraj chu atna achanga an suspend ri thu asoi boka Zomato hi kumsang ni pariata din ni in an na tho dan hi olsam taka soidon chuan India a restaurant sang te eitur siam online le offline manga order la a mi pui hne na sem kwal chin tu te ni in na thok po mi sanga chuang da yan neya khopui dewa phei chuan heng Zomato manga eitur order le sem hi thillar takle changkan na in akentel vetlat pakhat ani heti lai hian thil ti swal tu ni a Hitesha in apu Zomato delivery boy Kamaraj ve thung chuan thon thu sang hlak anei zui ANA in an komna chuan Hitesha thil soi zong te chu alet ling chia ani thu soin tong kama deu so le thamlo taka achong khum nu in chia hlo ti te in akawa anuwa achapala awak zok hial thu asoi hei mei ba ka hian Kamaraj chuan ati hun aya tlai dewa ka thlina wang khan alom lova lom lo chung si khan order chu ala thawa mase poisa min pe du tatlat lova ka pek tlai wangin a thlona lak atum chala ke in thil thei ani lo thu ka choi chuan a chapal chuan arem lai ya min vota zota keima le keima ka lo in ven lama akut velam chu ka kut ding lam chuan ka lo danga chu vele akuta azung bun chu ahnara awa in tawa aron thi ta ani ka kut thlak na awanga thi ani lo thil thlen dan zong chu ka soi vek lo zo kang dikna chuan hne na achang thawang achang lawani chuan dan ang takin ka dikna hi ka beyang kanu hi ril rulam kim lo na thok thei to lawani a kapala in kumsom panga malam khan min boral santo chu wangin ke hi kan chung ko chom tu le kan chung ko e belber kani a Zomato a hian kum ni chuang ka lo thok to a ka rating po 4.7 lai ni in a chove a mase tu na chuan ka na ber kan chung ko e mu na ber ka na thona ka ID chu min block saka case hi a fel ma chuan
min pele tori don lawani ati mi puilama tang chuan thil thleng hi hria thiam har tanak mai delivery boy atong chwa ve ma kha chuan ama dem na thu tam tak chiar tur a oma ma se atong chwa ve nu ero chuan thudik asoi nge ni a ring tu le ngai tu tam tak om le to in ale alingin Instagram influencer Hitesha hian huat ron a hlo ta hlau thungani chuti mek lain delivery boy kamarach chuan adik nge ani ti fia nan le dot le nilo bak saka ti mual pho ani awang le achung changa dot thu avor dar wangin Hitesha laka hian march ni som panga khan Electronic City Police Station Bengaluru Karnataka lama FIR a thelut zok ta hial maile chuwa chapa adik lo zok nge ni a rinhel om takin alaka FIR thelu ani atanga ani ni na march ni som pasari kumsang ni som ni pakhat khan Hitesha chuan Bengaluru chwa sanin anu table Maharashtra lama akal da izui FIR thelu bo zui hian police te chuan thu zo fi atal an kova chumi awanga tlan chetamai chu ni in an soibok tlan cheng ang poni se police te chuan hun tiam chunga aron in lan lawani chuan an man mak tur thu an soya chuwang chuan Hitesha chan hi achau chesot riau ni in alang bok chuti lain le lama Hitesha chuan thil thlenga wanga har satna mang anna vona sang sang adon na satziate alaka thinri mitam takte chuan hi buai rengin achung te thleng po a ti nata an vo thu te ziakin thil thleng mu a shaji klok ve mi alo celebrities tam tak te thleng po a an dem na oka an cha chwa te chuan na sataka ati na zwal thu te police te nen po a anin biak po chat reng thu le Bengaluru a chwa san lo thu ba ka a him na atan ama a mun birua om ani thu a Instagram lama atar langa azia dan manga chuan TikTok ain ti mel viau bokani ni e he chinela ngei po hian kan soifau china social media hian thlen phak lo na le thlen theilo na ani silova nimin loka mineran mai kha voina chuan milar tak ani theitlat to a lardan e ro duom bak lem lo te po om theyang chu apoi mo ber chu thinrim phut in show saknan le in ti enge monana che thleka rilruwa lang na zong social media atarlan thuai lo hi a himberry Hitesha po hi alo thiam lo zok ani hlau chuan social media mang thiam lo te zinga chiartel lo chi rual ani lawang supporter khongai tu le laina tu ani don emo ati lain mitam tak huat ron le be ron ani pha dai sin khang thil te kha alo tong tak tak ani po in akal na tur tak police ne na kal chat mai sela heti hluai hian a chezongin alar chiam lowanga a himna na bi ruk vel po angai lo ne mai tur ma se ni lovin chinfel sak theimi alo tu le rem theimi alo vordar sak thei chau tu social media azwal kawa apoi zota ni in alang ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai se le peka ai ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ki le thwai don nya khil tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule